će vam ona pokazati zajedno sa ostalim instruktorkama kako treba vežbati i šta u stvari treba da radite kako biste izgledali lepo. Ćao svima, ja sam Vedrana, fitness instruktor iz fitness kluba Bojana. Ovo su moje koleginice Jelena i Marija i danas smo vam spremili nekoliko predloga vežbi za mišiće trbušnog zida. Počinjemo, krenut ćemo lagano, ruke u produžetku, odnosno u predručenju, odignemo blago glavu i idemo samo, odižemo se malo više od lopatica, pritiskamo lumbalni deo, krećemo, odlično, pritiskamo lumbalni deo ka podlozi, dišemo. Još samo 3, još 2 i posljednji, odlično. Ostanem gore sada s rolen u grudnom delu, ispružim ruke, zategnem ispred sebe, idemo samo sitno. 8, 7, kontrahujemo donji i gornji pripoj stomačnog zida, trudimo se da stegnemo stomak, da napravimo što veću mišićnu kontrakciju. Još 2 i posljednji. Spustim dole, odlično. Idemo lagano, izdignemo se do pozicije čamca, odignemo noge od podloge, zategnemo ruke ispred sebe i u tom položaju ostanemo jedno vreme. Nakon toga možemo da dodamo rotaciju iz globa lakta, idemo lagano, savijemo ruke i krećemo. Probamo, pogled je za laktom i probamo da pravimo što veću rotaciju u predelu struka, odnosno gornjeg stomačnog pripoja. Još samo 4, još 3, samo 2, i odemo poslednji put. Odlično, završimo lagano, spustim se dole na podlogu, stisnem lumbalni deo dole, stavim ruke na potiljak. Izvučem samo grudni deo gore, noge ispravim, idu noge ka plafonu, fleksiram prste, odlično. Idemo lagano, odvojamo jednu pa drugu nogu, super. To je to, još malo, stegnemo stomak, guramo lumbalni deo ka podlozi. Još 4, samo 3, 2 i odemo poslednji put. Nakon toga spajamo noge, fleksiramo prste i dalje, gledamo ka pupku i krećemo dole obema nogama ka podlozi. Odlično. U ovoj vežbi pazimo da nam se ne odiže lumbalni deo od podloge, čuvamo lumbalni deo pritiskajući karlicu ka podu. Još samo 2 i odem poslednji put. Odlično, to je još jedna od varijanti koju mu predlažemo za jačanje mišića stomačnog zida i ostaje nam još jedna. Sednemo u sedeći položaj, dlanovi su iza gluteusa, okrenuti prsti ka gluteusi, radimo izbače kao na leg presu, stopala su i dalje fleksirana i izlačim napred kolena i vraćam ka grudima. Ajmo, krećemo. 8, 7, još 6, samo 5, 4, 3, 2 i završim. Udah, izdah. To je posljednja vežba. Spustim noge. To je sve od nas za danas. Prijatno.